Jesi i ti sad zabio ko Rajkan? A? Nisi ni daleko. Bilo je vrijeme da ja ovo svoje teram kući. Evo nakon tjedan i po koliko li već od silaže otišao sam kod Darija po traktor. Onaj dan mi se nije dalo voziti kući, a nije mi ni trebao traktor. Evo, usput sam neke drnde natovario u Jarmini. To jest nije usput, nego sam otišao iz Vinkovaca u Jarminu. I evo sad vozim kući i naravno dogodilo mi se ono što Sursuzu najviše voli dogoditi. Zapalila mi se lijeva kočnica. Ne znam, evo se to vidi šta da se dimi ili ne. Ali uglavnom, evo, kvalitetno smrdi i puši se, evo malo sam stao nek hladne. Pa ću tera dalje, šta ja da mu radim, nemam ja njemu šta radit, nego vozi tako do kuće i to je to. Evo dok prave kružne tokove mi se koristimo ovakvim putevima. Da bi izbjegli čekanje semafora i to je šta. I napokon evo sam stigao kući. Malo se neke drnde dovuklo. Kočnica evo kako je pušila, tako je i prestala. I za sad koči bolje nego desna. Mi smo dobili novi, kad je dobio novi bicikli. Molim. Ajmo vidjeti. Hajde. Druga polovina 8. mjeseca repa se krenila vaditi. Nisam vam nikako od prskanja i kultivacije snimao soju. Evo to trenutno ovako izgleda, znači evo ova Karlota koja je ranija. Ona se polako priprema za žetvu. A ovdje je onaj komad Anike koja je kasnija. Znači Karlota je grupa 0, ovo je grupa 1. Evo ona se još uvijek zeleni i sve. Jako lijepo mahuna ima. Neki dan je dobila 19 litara kiše i mislim da će ona sad dat svoj maksimum. Mislim da još za nju nije kasno. Ovoj da je ta kiša došla 10 dana, 15 prije, ona bi također dala svoj maksimum. Ovako mislim da će ipak biti reduciran prinos radi suše. Ali evo jedno 5-6 komada od svake sorte sam ubrao stabljike i brojao mahune, znači prosjek je nekih 50-ak mahuna po stabljici. Ima po 2, ima po 3, ima i po jedno zrno, ima svakakvih, ali kažem, ukupan broj mahuna je 50-ak. Također, evo, ko se sjeća onoga prskanja sa onim sredstvom G-Flow Pro, tu sam isto neki dan gledao, ubrao sam stabljike koje sa mjesta gdje sam ostavljao kontrolu i stabljike sa dijela njive gdje je prskano. Onako mi se čini da ipak postoji neke razlike. Nije to nešto pretjerano, ali čini mi se da ima ipak više mahuna. Evo što vidite i na slikama, pa vi evo cijenite. Znači nije nikakvo varanje ni ništa, to je jednostavno 5 stabljika i sa jednog 5 stabljika sa drugog. Pa sad je u slučajnosti ili nije, ali po slici je očito da mahuna ima više. Nemam dovoljno površine da radim test sa vaganjem i sve, ali evo, ja sam sa sredstvom ipak zadovoljan. Evo dok ja obilazim čikajole iz tovara. Nisam vam u nijednom videu spomenuo ovo. Znači evo ovo je
predzadnja prinova kod mene. Radi se o ovome kršmobilu, što bi Radoslav rekao. Dugo sam si tražio prikolicu urednu s papirima, da konačno imam svoju. Mislim dugo. Više su financije sprečavale nego ponuda i potražnja, ali evo, stvorila se prilika i napokon je stiglo. Znači radi se o Emindu, 3,8 tona, kiperica. Stavit ću vam sliku kako je izgledala kad je stigla. Stavio sam nove gume, osposobio zračnu instalaciju, riješio signalizaciju, to jest stavio nove lampe, ove trokute, ovaj veliki trokut i nanovo pospajao. I evo sad, dosta solidna prikolica. I kažem, evo napokon imam svoju. I evo neki spoiler za sljedeće videe, da znate šta vas čeka. Znači neko se vratio kući. To bi bilo sve. Hvala na gledanju. Pišite komentare, lajkajte, pretplatite se i do sljedećeg videa. Lijep vam pozdrav.